Doming, mabali namin. Lakay, ag dinamag ti kaadamanen dagiti agsusugal. Ay, madadaal kayo dita. Ay, sana mabalinti kasta. Agsagana da, no asino na ba ng dagita amanugal? Kundi loksaw ka. Awan ngat maaramidan yaw. Uray, tani duming man ng ti Chief Tanod. Makatulong matlangin. Patikti ka kadakwada dagita. Kitaan nyo, no sa dino ti pagsusugalan, no pagtutong itandamanin. Talaga kasta ti order. Naman niya ko namitay. Ni Dinang nga asawa ni Angkwan ti may sa adadaulo. Wen kano, binmabayan na sugadura. Kitday jay, ang mga no isinan ni Angkwan, no maumakit day kinidinang. Kasaok man ni Angkwan. Bagbagaan na ni bakit na. Ngam no di na maanawa, makaambuditan. Nay, oray no kasta akit kita ang presyon ti daram lakay. Ang mga no ma-stroke kamot kit dega po kadagaya sugador. Ay saan? Amukmut yan na dakon. Bastag nakem to dagijay, baba ni tingipon tilintag, no di da agsadeng. Kastoy latan Iridop ko pa'y. Sakbay ang mapanak ag-report ijay barangay. Aginggay ta. Parikot pa'y laeng ni katugangag dagiti agdinamag ngagsugsugal. Awan matlat tangamin ti matiliwan. Agpatinggadan to matlaan. Pagsina kami kandinang nukas dyan na lang, Chairman. Apay ngamen, sa dino manen ti pagsusugalanda. Saan ko nga mo, Chairman? Mala, bayam tapasiim ko no sa dino ti pagsusugalanda. Salbag na gijayay. Ay, ano di na maipusta pa yan ti kararwana no maabak? Dalamin dita na. Kat no, saan matakas ta idinidinang? Ngarod. Nasingpit sa matidikas asawa yaw. Ti rason na, awan kanumot pakakumikuman na. Taaging ka ita, awan pa anak me. Madukutan ka no, kas ti amapanak agkalap. Kasta ti rason na? Chairman, maakon. Bayan, tapatiktikak, no sa dino ti pagsusugalanda. Paibalod ko amin ida. Kaya't ko asa imunyo man, no sa dino ti pagsusugalanda, Chief Tanod Doming Portugal, bilinam dagiti tanod. Wan, Chairman. Karkari tindak dagiti awanan bain. Muda mo tamay parit yan yaman asugal. Dahil tangarod kahit, mangsubsubok dakiti dagiti awanan bain. Bayan nyo, Chairman. Mitingag dagiti kakadwa katanod. Tamasapol ang mamuan no sa dino ti pagsusugalanda. Wen, kanda kasikman na kasarita dahil dinang. Ay, no, madano nyo Sa bagay, nabagbaga ako ni Angkwan. Ket no santo lat ang agsardeng ti asawa na. Ang daking kwa na daytan. Sa bagay, no awan pagsusugalanda, awan mo't parikot ta saan da makapagsugal. Apay dinang, talaga adi mo maisardang ti panagsugsugal mo. Isula ang matiliwliwak lakay. Ti
Ti pagdanagak no maisugal mo agraman ng kararwam iti uray asino ditan. Ne, anya ti kahit masawan. Uray sugadurak akit saan kumat amaramid dayta. Anya ti amok. No awanen maisugal mo ket ultimo dayta maisugal mo. Anya? Nangruna no naabakan ket adda ti ay nadinan. Ay ayaten ka bakit. Saan ko akayat amarakrak ti estado ta gapulang iti dayta. Alawin ni sardengkon. Agpaiso. Wen, saan ko akayat nga agsinata gapulang iti dayta. Ohoy, nagsaya ato no kasta. Ay, alang aruday, maturugtan. Ay, masapa ak ato maaw inton bigat. Bareng ado ti masigayak ken mabaniitak. Nasayaat no isardeng mo daytan. No kayat mo asaan amapukawan iti asawa. Mawun ka di. Ay na, nagado asirmawn. Saan ka amaluksaw tapagimbagam dayton. Amum ka di anasa o kanyak ti asawam. Nga isubli na kalaang kanyak no saan mo nga isardeng dayta kinasugadura mo no kinatong itiram. Ay na, yayatin nak ni angkwan nanang. Di nan tumaramid dayta. Ay na, mamati kayo mal. Kasta. Iso anaturad latatirik na amakisugal lata uray iparparit na. Amok, nanang. Ay na, agpatpatay launay kanyak ni angkwan. Iso nga awan rumbeng apagdanagan nyo. Wala, hadaken ka dayta. Natangken ti ulom. Ngem saan kanto ngagpabasol iti udi na tanalpas ka na binagbagaan. Ay, saan kuman nga amo iti dayjay akaanakam kapid sopeng? Natangken launay ti ulo na. Sa dino ti pagsusugalan da aya. Awan mat masnop sa. No asino ti agi sponsor. Itiyay da. Sponsor? Wan, no ada agi libre iti makanwi no pangaldawan da. Itiyay da mapan. Kasta. Isumit lagay manarigat da matiliwan ano sa dino pagsusugalan da. Saan ko nga amo? No anyan to ti pagbanagan da no mauma ni angkwan amanugang tayo. Ay, talaga addan to pan nakauman Makamu ditan. Binagbaga ak meten ni dinang. Kinasaritak meten ni angkwan nga anusan na pailaang ti asawa na. Wan. Mabali na makaanos pa ita. Ngem dumteng to ti aldawa mauma. No agtungpal iti panagsinada. Awan maaramida mon kapeg. Tabagbaga tinalpas abagbaga. Ay, sa bagay ko na da nga road. Kanayon nga da iti ude ti panagbabawe. Kasta tinasao kanyak ni Kapidimeng. Agagatel sa ngamin ti mada no di da makaapira si ti baraha. Ay, awan narigat yung matiliwan no sa dinot pagsusugalan da. Adan to, nyelagid din. Mansa dayta itinagan yung opisyal ng runaken ka. Amo, isu nga ro da sa nakasumardeng. Nasken na matiliw me dagiti awanan bain ket pakulong ko amin nida. Nasayat Ayawan madadaol ti pamilya no kasta. Isu nga ro nga dalinteg iti dayta. Ket no salungasingen da. Awan nga rod maramidan tayaw. Awan personalan. Trabaho lang nga kunada. Nagadumat tinakalapam ang kuan. Adamat basit nanang. Gamtilangan pang si datayo tiniyawid ko. Inlakok aminan kadagiti kumprador. No ko matatulungan na kanidinang. Iso ti mapan agi sorsor. Di iso pa iko ba? Siyempre,
Nanginginabasit ngam ti ipasam kadagiti komprador. Maywan ananang. Sige man ta mangisaangak. Saan ko anadanon ni Dinang? Kuna namat nga umalatiw iti balay da kumari na anorma. Kasangay sa kano tay anak yu iti bunyag. Isuaya? Halakabayan yun Sa bagay, manunga aldaw asaan aremrimwar dito'y balayaw. Bananang, katsapela kumatag balbaliway. Ala, siya konti mangisaang. Tintulatan si Dayaw, tilutwag. Nang, yawid yung tamabati. Saan matlangin na si daan ni Dinang dayta, tanabsugan ni Gilbert Jan. Sige nga rod, taanay rana nga awan si dami kan tatangyaw. Tairedip ko man, kasla na bambanugak. Ayun aginanaka mo, bayam di asawam, tanapan naman ng insapol, tingiwat na. Bayan nyo latan, isotragsak na. Ano sampay laang abarok? Kanayon mi mo tabagbagaan. Saan kayo ngagdanag, nanang? Anusak, aging gay ti maanusak. Nay, di ka mat na pan nagkalap kayong angkwan? Ay, saan bayaw doming? Aginanak man mat. Lumangan akmat ngagkalap. Ay uwan na. Sata, uray may sala nga serbesa. Wala ka, pagustuhan ka. Tapno di mumutkon ko na kayong. At dapat dahito kaluklukat ko. Maikapat dahito yun kahit. Nay, nakaado ka na. Ewan kayo. Pagpaimas man ititurog. Ay uwan na. Kumusta gayam kayong? Naduktalan yung di pagsusugalanda. Ay awan pa'y kayong. Amin, awan kanumot masnop a pagsusugalanda. Nay, nasikap damat nga rod. Kasi ita, saan ko man anadanon ni Dinang? Ay, kasta. Ay, kunak man no nagbalbaliwan. Asaanan nga agsugsugal. Manungal daw kanumot ket di, sana rimrimwar, kuna ni katugangat. Kasta ya. Kaya kuna ni Nanang, napan ka nung naki-birthday ka da Mari Norma. Takasangay sa anak na. Saan ko pa yung mo, no, nakasangputin. Ay, naiturog ko pa yan, iso nga imayak man, agpalabas iti oras dito yung sangot, istor ni Banay. Birthday ko nam, kayong? Sige, ibusak lang da ito itadda papanak. Dito yak nagpaliew. Dito iti sirok ti balay nga imbaga ni kayong angkwan nga ayan ti ag birthday. Pudnon sa nga da ag birthday. Agkakantada mo iti happy birthday. Ay, sige! Kakadwa, warasen! Tapno! Makasubutak mo ten! Makasubbot. Ala! Mamalasak! Addan sa uray kanya ka! No kasta. Agsusugal da kat front dalaang ti kampay iding ag birthday. Ay, pumanaw akong ditoy. Ang mga no adda makadlaw kanya kat mabulabog da. Dayta ti na si Imak, chairman. Dagiti sinalbag. Ammo kon taramidin dayaw. Anya, chairman? Talaga adi maisardeng ni Dinang ti panagsugal na. Uwan sa, chairman. Dagiti sugador. Iremedyo dalata ti panagsusugal da. Danan daytang stroke. Kastamat ti panaginom. Ura iparparit mo iremedyo da. Kampay ide adag birthday. Ay, uwan Ta mapalubusan mo ti agidom no adda okasyon. Ngam,
Saan amabalain, ada tayo tisikapan da. Bakit? Simang pat kamat gaya man. Wan, kan uray si kamat. Sinapak ti timakdang ta pumigsamot a pumigsitayin ti daluyon. Kastaya. Ket sika, nagkapom ka di bakit? Ijay man balay da marion nang. Makapasikur ngamin dito eh. So nga, imalatiwak man. May kaiso Ket nangan kan. Ay, saan pa'y nga rod? Kain ka manganan nanganakom. Anyat masida. Di kala nagsigang no adda nakalapam. Adda iti lamisaan, nakaluban. Amok mabisin ka asim mangpet. Nalpas ka nga rod na nangan. Uwen. Sige nga rod. Mga anak pa'y. Tani, mabisinak. Naimas lakid diti masida. Sinigang siguro nga ikan. Anya nga tati. Awan mat nakaluban ang masida ditoy. Pasensya kan. Tasindak amin tay imbatik. Ajak inlako anakalapak. Amok mat asaan kan amabisin. Tako na ni nanang. Anapan ka na ki birthday. Sorry, ang kwan. Sorry nga. Aping sorry ka. Saan apod no anak ki birthday Ay, bakit? Bakit? Nauma akon alang lang sutam. Iso nga agsinatan. Anya? Agsinatan. Tapno awan mang dildilaw ken ka. Ken saan na agsaksakit akan na yung tinakam ko. Mapambanog ako nga agkakalap. No agsiratan, oray saan akong nga agkalap, taawanan tima ko na nga asawa na ikalapak. Saan na? Sim, di nakisina. Awan asawa ko na. Di nakisina. Napakawanon na. Ay, saanan? May mayat-mat lang awan asawa ko. Sim. Siga, no kasapulang pwede asawa. Agpaasawa ka na kadagay, padam aman lugar. Agpaasawa ka no kaya mo tiadalat na asawa na. Kasta tinaramid mo, kayong. Ewan kayong. Isot insoro ni pangamaan gusting. Iso aya. Alak, sapay la ko mga rod no agbalbaliwan. Amok pa yan. Bay akon. Anya lakit din aya ti biyag. Mapasardeng kuman ka dagay yung agtutong age. Ay, saan ka ngagdanag? Mabiitan kayong. Jay kuma mapadasan dati maturog iti pagbalutan. Saan laeng basta mabalod? Ag community service dan tubay. Ay kakasta. Kaya't kung nagnakam da. Masuro na katalagan. Wen kayong. Saan ka ngagdanag? Mapasamak to dayta. Ay, balay da atong di ayan dayta, kayong duming. Nagluko dagitan. Talaga di da mamingga. Bay akla ko man no dayta ti pakaragsakan na. Ang tinakaw nakit din tay korta kit din napanak nagdigos. Ay, nagluko mo ni Dinang. Imbis ko mga agbalbaliwan. Masuro na kon bayaw. Iso at talaga nga isina kon. Magkaamumot din iti biyag na. Diliwan nyo idan. Anyat kahit asawan na ito. Sige, patrolman. Anyat kahit asawan na ito. Patiliw da kami, dumeng. Amin kita, iti patrol ka. Madu sa amin da kita. Sige, pungwan nyo ida. Tungitar, sugador,
Awan yun. Anya jay natagtagainup ka. Adda ka di manan agtutong 8 dito'y nagbugsutan. Doming, mabalin namin. Adday ta. Mabaliktad kayo aminan. Adda kayong anay. Nagkuna nga adda kayo dita. Pugsitan kayo iti sabidong. Matay kayo amin. Adday ta. Awansan tinabati si bibiyag. Adda pa'y may isa. Nagdakkel nga anay daytan. Nagaliston. Nakastrak adagos iti abot. Pugsitak ta abot. Tabarang makamatan ti sabidong. Ket matay mat. Tay samat tay kunada ari na dagiti anayan. Ay, nagdakkelan ti ulo na. Anya, natay amin ang dagiti anay, Dumeng. Ay, at na may saan nakalusot tatang. Simrek iti daytang abot. Bayamon no, may salaang. May salang agpaiso. Dayjay samat tay kunada arena dagiti anay. Nagdakkel ti ulo na. Oo. Wen, nagalisto simrek iti abot. Iso nakalasat lakit di dayjayan na. Malala bayamon. Pangaldawon. Ay, kakat agbuggon ta. Isagana mo ti pangaldawan. Makipangaldawak king kandito'y balayaw. Sige nga, Rod. Ay, sapay ko ma. Tanay ikamat ko di ispri itay simrek iti abot. Nagsayangan no jak napatay dayjay. Agpaadumanan Bayamon kunak mat. Kasyamot tapada tayo mat anabiyag. Hey. Yep, anak manan. Nairuama ko na rumidop no kastoy amalpas ti pangaldaw. Pimanaw matla adagos ni katugangag. Apaman anakapalpa. Hindi mas na jay dinangdang ko arabong kan saluyot. Adda pasayan na. Ay. Numuna. Saan amapunas iti panunot ko di nagdakkel ti ulo na nga anay. Ay akpay lang day nga anay. Baka turturog ako na. Agsagana kanyak day nga anay. Numakitak tupay. Saan kon apugsitan iti sabidong? No di kat pis itaktulangan. Siguradwag amatayal. Ay, nalawan ti nakabrata Dumeng. Napatagan na ito'y pagpatakdiran iti kalapaw.
Wen tatang. Ang kitaan nyo dayta. Ha? Anya alik kaong dayta makita iti bakras a binarray tayo. Nay, balay ti anay daytoy. Ang mawandan. Nagpanawan na daytoy yun. Ay, kastagayam ti balay ti anay. Ang nagunagkat gaya man ti pagbalayan da. Kitaan nyo man ti kao nagdayta, manipod iti tapaw ti bakras a kinabra tayo. Talaga kasta, ag naedda iti uneg ti daga. Ni. Anya nga uni dagi jay, tatang? Ni, ag taod di talikaw. Ni, adumot kam ti anay dita. Ay, pangunti anay ti rumar iti likaw. Ay sus, nagdadakkel nga anay dagitan. Ay, sunggarak samutan. Nakabutbuteng da. Ay sus, itala makakita kiti kasta kadadakkel ti anay. Allah, ang mga no. Daytay dakkel ti ulo na nga anay dayta dadaulo. Dimakkel iti huston, tatang. Anya! Ay, sa nagagangi nga anay dagitan duming. Ang mga no maingkanturan. Ay, delikadon sa daytoy, tatang. Ay, nagalistudan. Umulidan iti gurong ko. Nagpartak na ngagkarayam. Ay, bungulan datan dagiti anay. Pagpistahan datan dagiti anay. Tatang, anyat na pasamak ka data. Ayantan. Kung ngagpaisaw, anyat na pasamak ka data. Di mo inabungulan data dagiti anay. Uwan, kila at ti panagado dagiti anay arimor iti abot. Ket inuli data, aging kan nabalkutan iti anay. Domeng, adu nga tati anay anatay iti panagkabrata iti pagpatakdiran iti kalapaw. Ay nakabasol ta kadag iti anay. Balsin datan dumi. Anya, ang ada ka din nakita yung nga anay kabayatan ti panagkabkabrata yu iti bakras? Awan nakita. Tilang nakita ket di abot. Amok abalay ti anay day jayen. Ngem ti amok nga ruod ket awan anay ijayen. Nagpanawan dan day abalay da. Wan, ure siyak. Awan nakitak nga anay idi palpalaak dagiti nabunton adaga. Idi simsimpak ti napatad apagpwistuan ti kalapaw. Awan nga ruod tinay gagara nakabasulan ta kadagiti anay. Nuadaban na tay nga anay, iti panagkabrata. San anay gagara? Wan, tatang. Ay, ado, ti sinabi dungak nga anay. Rep ti pinatay kong anay. Ibagak nga takin katugangak. O, Domeng, anya tarami din ta. At datalakit din iti pakadusaan ta. Inyigdata dagiti anay iti daytoy santa nga amo a lugar ket dusaen datan agibhalos dan. Kwa jaka mo tatang. Anya ti di mo amo? Kwa nga main. Kasano nga ta? No ibagak ken katugangak nga adu ti pinatay ko nga anay. Ket siyak tiga po daytoy. Amangan no, panawan na kat saklaang ti madusa. Doming! Di kag muleng-leng. Anya tarami din takunak. Kwa, diya ka mo, tatang.
Aribukan lagi ditan lagi adoming asawa kare na anak anay. Wan, sikon itis, piya tayo anik kinit ani anay. Kaanan amakain na day jay adoming asawa nga ari anot anay. Amo nga ta nila kay gusting ti inaramid jay manogang na. Iti panagkuna ni kinit ani anay. Kat saan nga amo nila kay gusting ti basol day jay adoming kadatayong nga anay. Agasem rep-rep apuli tayo ti pinagkunkunay day adoming aging gay tinatay da amin. Ado ti masiko gana iramraman. Kang runaan na pagluksawa ket kaadwan pa yata kita'y maingal na pumapotot a soldado tayo nga anay ti kakadwa dagiti masikog. Wan nga agpaiso asawak aking anot. Bumasit tayon. Hay, kunampay asawak ari na anat. Ha, no kumadagijay nangisit akoton akabosor tayo tinapugsitan iti makapatay. Agay ayat tayo kumamat. Amangan no oray awan ammo tayo nga itulong kadagiti tao. Ket kitain tayo no anya ti mabalin tayo nga itulong kadakwada. Wan kuma asawak nga ari anot. Gundaway tayo kumamot amang ipanagnag asaan tayo la apeste kadakwada. Tati amuda ngamin kat para dadaal tayo laang kadagiti tarikayo ti babalay da. Wen nga raw, kasta laang tipan nakaammo da maipapan kada tayo. Isu nga awan lat ammo damat nga aramidan, no di timang paksyat kada tayo. Anya nga rod ti pamay antayo kadagijay tao nga agkatugangan. Agtutur ka, asawak aray na anat. Ha! Panunutok pa'y anaimbag. Sige, sikati masurot asawak nga ari anot. Sige, paayabam ni espiya kinit anay, taumay dito'y sangwanan ti trono. Ado, ti ibilin ko nga aramidan na. Dumatag iti sangwanan ti trono yo maday tayo nga ari anot anay. Dumngeg ka, espiya kinit anay. Si dudungegak maday tayo. Mapan ka iti ayan dagijay tao nga agkatugangan. Matumpal. Mapanakiti ayan dagiti agkatugangan madaydayaw. Ibagam no sa di no to'y lugar anang yagan tayo kadakwada, ha? Matumpal. Ibagak no sa di no to'y lugar anang yagan tayo kadakwada madaydayaw. Ibagam asaan tayo met unay adakes kena uyong aparswa. Wen? Ibagak asaan tayo met unay adakes kena uyong aparswa. Ibagam nga agpaiso nga agdadael tayo kadagiti sanikwati tao ngam day tamet ngamin ti nakaparswaan tayo. Wen? Ibagak nga agpaiso nga agdadael tayo kadagiti sanikwati tao ngam day tamet ngamin ti nakaparswaan tayo. Nga agbibiyag tayo met akas kadagiti tao. Agbibiyag tayo met akas kadagiti tao. Saan tayo met nga agkinit iti tao? Saan tayo met nga kinit iti tao? Agaramid tayo iti balay tayo iti asidag ti balay ti tao. Agaramid iti balay tayo iti asidag ti balay ti tao. Ket agbalin tayo pay agwardya. Ket agbalin tayo pay agwardya. Ngam,
Gapo, tapat patayin da tayo, asaan da ang mapanonot, anaparswa tayo mat, nga addaan karbengan nga agbyag. Agpabigbig tayon kadagiti tao. Wan! Agpabigbig tayon kadagiti tao. Hey, ala, saan mo mat nga ta amalipatan dagiti bilin ko, espiyak kinit anay. Wan! Saan ko amalipatan? Madaydayaw. Nayurit amin nandito basit nga ulok. Madaydayaw nga ari anot. Bravo! Ala, mapankan kinit anay. Balo na activindisyon nyo. Madaydayaw nga ari anot anay. Panawanan tapno maamuan met dagiti tao, anaparswa kami nga addaan karbengan nga agbiag ditoy lobong. Di ka mabisay. Nay, unay awan bibisinak, kat saan tapay anang nangan? Ay, nagsiksin a babae. Ang saan a tao, tatang? Ayun, sa bali ti ulo na. Ay, higanti nga anay? Balasang nga anay. Ispya nga anay. Iyay. Nagsao. Ispya nga anay? Damot ay ispya nga anay? Ada? Nadagsan ti basol mo kada kami nga anay. Sika a tao. Diyan kidding. Diyan ka mo akwa. Abay, anyat basol ni Duming kada kayo nga anay. Adak, iti sangwanan nyo. Tapnoy danon ko kada kayo. Ti amin na kayat nga ibaga ni Ari anot anay. Anya ti kinunam, Ari anot anay? Di mo ni paulit ti imbaga. Tadamot lapayag mo, amakangag. Ay, kasano da ito yan? Amo dalakit di asi babasolak katakwata. Di kaya gintutunay. Tingin nyo, ti baga. Tabinsa-binsak, dagitim bilin ni Ari anot anay. Amay danon kada kayo. Anya ka di dagita. Nagulit ka na kaya to! Tingnan nyo, kunak nga roda. Anya alawin. Dumungan kami. Selbag. Hindi mapasama kada kami dito. Tatang, adda ko maibagak ng... Agkurikur kayon. Ket kalman nyo, dagitang iwat yun. Danggin nyo, ti amin nga ibagak kada kayo. Abilin ni Ari anot anay. Nalawag, dagiti nangilyo. Nalawag ti amin. Ket awan ammo ka nakabasulan mi kada kayo. Saan mi ngayong gagara, no addaman napisit kada kayo nga anay, di nagpatad kami iti pagpatakdiran mi iti kalapaw. Kasta ti amom, lakay tao. Ah. Sanyo ngayong gagara ti panakapisit, dagiti kapulian mi nga anay. No, adaman napisit nyo. Adda ka di saan ko nga amaw?
Day takadwa nga ubing atao. Amangan no adda maibagana. Oh. Apay anak ka nga kamutlat tan duming. Agsao kamut piradakas. Ay, kwa nga min. Di ka makasang Ay, katawaan nak si kanganay. Awan ka di ibagam. Ibagak? Damdamagan! Awan ka di ibagam. Duming, amangan no ada ibagam. Kasladam mo na nga ibagam kuma. Ay, kwa, awan ka di ibagam tao. Kwa, tatang, rep nga anay ti pinatay ko. Ay, anya detan ibagbagam duming. Pinugsita kiti sabidong dagiti anay ijay balay. Rep ti nagkukunail nga anay a pinugsitak. Natay da amin. Ay, wan, malagip kong. Impag tinaklon mo, si babason ka. Iso amadusa ka. Ay, anya ti dusak? Anya ti dusa, te agnagan iti duming, asawak ngari annot anay. Maam amiris tinagbasulan na kada tayo nga anay. Nasaya at no maamiris anay bag. Tap no maamuan ti karbangan ti tao, kan ti karbangan ti kas katatayo a klase tinabiyag, ana parswa dito'y lubong. Wen, asawak aray na anat anay. Masentensya anti amin anagbasol. Ay, madanagan akuna yun. Apay nga ay, napnapanan nga tanda gusting kantumig. Sandaan nakasangpot idi malam. Awan tamot ijay away. Saan kumot amaawagan ida iti silpunda at empati damot gayam dag iti silpunda. Ay, awag ko kumakin rusa. Ay, uray saan pa'y. Di pa'y iso apagdantanagan damot ijay. Ay, anya dagi dyan nga uni. Kasla uni ti marabutit nga. Saan samot ang marabutit? Agtaod di ta diting ti magpangag ko nga uni. Kita agman. Ay, nagadun nga anay dagit sa makitak. Ay, dakasan. Maanayan to'y balay. Sapay naranggas na kita nabiyag tadadaulan na ti balay. Ay, masapula maamuan ni gusting na ito'y. Marban ati, balay, anan mapakmakadaan, no kastilaan. Ay, da kayo nga anay. Adumot siguro ti sabali akayo, mabalin nyo nga anayon, anya. Ipuira yung kumamutin, ang anayon to'y balay me. Saan kayo apaksyatan? Basta saan nyo nga iramraman nga anayon to'y balay me, wan. Mangmangagdak ka de, da kayo nga anay. Mangag tayo, ti bagbaga jay babae itira baut daga. Saan ka de? Naglawag amangag tayo. Ibagak manan, saan kayo apaksyatan na kayo nga anay? Basta, saan nyo nga iramraman nga anayan to'y balay me? Ay. Asawak nga ari annot anay. Wen, Pag-aasiw ka diya, na kayo nga anay. Kaasyanda kami. Tapno ka kaasyanda kayo man. Uy, mangmangag na ka de, na kayo nga anay. Anya ti maibagam, asawak nga ari annot anay. kas imbagak.
Maam Amiris ti nagbasulan di tao ang nagpatay iti rep-rep nga anay. Pakdaar da jayen. Maamuan tayo no anya ti pangadang ti hurado. Saan dak kumaado saan? Nagbasol mat dagiti nga anay. Dadaulan dan ti balay may. Iso nga... Agyaman ka tao. Ta saan laeng ada kayo a tao ti makaamaw nga agamiris iti biddot. Kasyandak Saan dak kumaapakinit ka dagita rup-rup nga anay? Tao kayo. Anay kami. Agpapaada tayo anapaadda dito'y lobong. Agyaman tayo iti namarswa. Tagpapada tayo nga adaan karbengan iti anyaman akalintigan. Atay tila kay tao. Matay tayo nga ari. Anot, ana. Nasaya at launay. Atay tan. Domeng, Tatang. ipakinit da kakadin kadagita rep-rep nga anay. Jak amo, Tatang. Tao kayo. Ket saan adito'y tinairan ta apag nairan nyo. Agsobli kayon itinaggapan nyo. Ay. Agyamanak. Tagtagain plagayam. Kunakla no agpayson ang maipakinitak kadagiti anay. Domi, mabali namin. Sige, bye. Ay, Asino di kinasaritam dito cellphone mo, gustain. ni Andy. Ika anak ka kay Lokos nga dapanguragan na. Surok ko orang na kunako. Apay ka now. Umay ka no agbakasyon di tinagbugsutan. Ani, kasanong agbakasyon di kurang-kurang. Amangan no problemam to pay lakit de. San sama ta nakaro? Ay oray pay. Di ka pala nadidigra ka dagiti kakaanak ka man nagbakbakasyon dito. Nagpalinda problema. Pagustuhan talaang met. Ang mga nwad na masao dagiti kakabagyan na ibagakit din na saan nga umay. Sa bagay, nga maguray ka. Nabaakan sa mo tinday di akaanakam. Ay, wala. Ta sino mo timaya ta makiasawa iti adda surukurang na. Ay, imbaga mo. Mga no inton addan dito, ikat mga sawa gayam ti gagara na. Kasi kanto man ti makakaadan ng agar-aram. Naimuday dako namon. Oh, saan kat din nakasta ti pag-aayat mau? No, kat ada na baakan di tan abaro, adi makaasa-asawa. Sikat yan ada mariribukan. Inton kwan, si kanti leader amapan kundi aram. Anya ka no? Isan mo ta? Oh, di ka man gusto. Amamukan. Isungay tapay laan. Ipagakaon. No umay agaram ti gagara day dya akaanakam pagawidek adi na oras. Yay. Imawag mo't kanyak ni Bayaw Ande, nanang. Namon nagayam nga awan ni Rosa. Ket kunana nga ijay kano balay me ti pagdagusan na inton umay. Kasta. Amo na nga minakasuron ko. No daytay tila papaisuro na kang tatangyaw. Mga sawan sa talaga ti gagara na nga umay dito'y nagbugsutan. Kunakon kat. Binalaaga kon ni tatangyaw. No umayag sa puli ti asawaan na ti gagara na dadya ka anakan na pagawid ka din na oras. Anya? Sana ka mang rabrabak tumay.
Nang runa lang arudan, no dinto tatang nyo ti mapanagaram-aram dita. Imawag mo't kanyak ni Bayaw Anday, nanang. Oh, Namon nagayam nga awan ni Rosa. Ket kunana nga ijay kano balay mi ti pagdagusan na inton umay. kasta. Amo na nga binakasuron ko, no daytay tila papaisuro na kang tatangyaw. Mga sawan sa talaga ti gagara na nga umay dito yung nagbugsutan. Kunakon kat, binalaaga ko ni tatangyaw. No umay agsapol iti asawaan na ti gagara dayjay akaanakan na. Pagawida ka din na oras. Anya? Sana ka mang rabrabak tumay. Ha? Nang runa lang arudan, no ninto tatang nyo ti mapanagyaram-aram. Amoklatan ka. Umay dito'y dayjay nga ande, taam mo na ngamin, aday tay agbirok iti makaasawa ti pagristuhan ni tatangyaw. Anya? Uwan may, di ka man naging di amumot daw may. Amok tupay matla nga sikat ti pasigundanan o kwa. Anya pa segunda day tananang? Sikat ti makasungbat dita. Ha? Ay. Anya lakit din to'y katukangan. Ano kasta, si kanto nga raw, timang pasangba, iti kayong mo, iti kasinsain. Uwan na, nanang. Nasayat no kasta. Sandan to akanayon na makapagtungtong kang tatangyaw. Mailisin to mo di tatangyon, amapan kundi aram, no asinon to di tate magustuhan na. Inton bigat isasangpat jay kasinsin ni Rosa. Ay, nabayagan day di panagbakasyon day jay dito'y nagbugsutan. Dagulit day jay kasinsin ni Rosa. Sapay ko ma, tadi nakto dagulitan. Sapay ko ma ta adda naglakayan na. Kat saanan akas ide amang isarsarak. Iridap ko nga umuna. Alas 10 ton ti ipapan ko iji outpost. Tapag isunton ti panagrondami kadagiti ida ulwag a barangay tanod. Nagasat ka bayaw anday. Makas asawa mo't akasken kan jay nagtarusam nga inaram mo, apaman anakasangpet ka dito'y nagbugsutan. Agasam day ta? Wen adagos ti sungbat na ken ka. Hay talaga nagasatak bayaw. Nalpas pa gid na. Nalpasan? Ay, nagsiglat kan? Uwang bayaw. Aginaw pa gid ano may alawas. Nay. Naglaing kan no kasta. Ay nasiglat da ito yun bayaw. Jak malipatan dagitay taktika nga insuro idi kanyak nyangkal gusteng. Aya. Wun. Iso asabala akitan bayaw. Saan ako nagas ide, akasla na pakilan na piyag, ako na ni antisuping. Di kasano. No nalpas mo na ako nam, ay agkasar kayo na. Ay depende, akin ni Milde. Nay, anya dipinday? Saan na sa akayat ti makikasar adagos? Anya? Ay, baliktad mat. Kasano? Aganak abalasang nubilang ta masikugamon. Ay kakasladan tun asawa na at aglib-in kami matayin. Anya? Kayat na ti makilib-in laang ti maikasar? Kaslati ko na. Iso akayat kumaten Paggastusan na dahil kasar-kasar. Kayat kalaunay, Andi. Iso mayatak nga kabalaytan. Uy,
Agpaisaw. Palubusan na kani amang mo ang makiasawan kanyak milde. Wen, awan lapet ta. Tanya ko mati pakibiyangan nila kay Kinyo kanya. Kat saan mat nga isot ni ama? Uwan mo't kit diya. Sa maysa. Kaya't kunti makapanaw di balay mi. Nay, api nga eh. Kasano mat? Pasaray mapagbidutan nak nila kay Indo asyak ni Inang. Iramraman nak pa kida-kida yan. Ay, madiday ito na. O sige, sumurot kan kanyak taagkabalaytan. Anya? Itan? Uy, makaasawak launa yan. Di mo't uray si ka. Kababain nga ibaga. Ay, apag iso. Agpada ta makaasawan. Isong agkabalaytan. Anyay, sa nakaslain na po'y anala ka ayulam no masinit ka, wino mapudutan ka, dahil ta pa nang ikabalay iti asawaam, ande. Unang ka, lamok dayta. Kat si kamot milde, ang mga nagbabawi kan daw. Sa bagay, nagagatitan ni Ande. Ay, ayatak ni Ante, Chairman. Agkataraki kayong ngamin. Anya! Ay, sus. Ay, di mo ulitin nga ibagati kastamilde. Ang mga no sa balit ipagarupan ni Ande. Ay, sana nga agpanunot iti madiyang kail. Agpaisumot ngamin nga agkatartara kita. Iso nga agkabalay kaming Chairman. Na, pudnon sakit nga damot surup kurang na ito'y. Ay, Oh, apay, kaslang angaw. Nagkabalay dada ko saan? Kitwan, agpadadangaron mo't na makasasawan. Nya, pailat urain da ngay. Ay, sa bagay. Apag iso, tanakastrek mo't ngagpasada iti jeep ni Andy. Nabakan ti may sa alugan ni Mr. Akop. Tanagabroad may sa driver da. Ay, kat nasayat ano kasta. Tapno adamot pangalaan da iti pagbiag da. Angam kasanaw. Sandan nga kasar? San pa'y? Kasardan to kanulatan no makapabanunod ka. Aniyan? Naglaka apa ng asawa? Kanyang rod. Nagtumpong damot ngagpadang at kurang kansurok da. Unyag pa'y so. Kaslaawan pa'y kat pakibiyangan nila kay Kinyo kinimilding anak dan. Talaga, abay-bay andan ata di damot la kano may suro. Mga no kay kaya't na paikit din, ti panang ikabalayan ni Anday, di anak da. Tapno adamang kita kun ko ana. Mabali na kasta. Santo na mabambanog ni Kinyo amang birbirok kinimilde. No kasya asumro ket pumanaw, lalo no kabaw sa. Ayan nga yung tinapasadaam si ka, Ande. Ha? Sos? Apag isula ang mga pinaggasolinak? Ay, Nandi, agsaysayang ka lang iti oras mo, no kasta. Magsasayang nga. Saan kitin? Agsapol ka langan iti sa balay panggudam. Ngayon niya kumasabalay, kano nagrigatag sapon iti trabaho ita, milday. Kasano ako nam anarigat? Kat di ka asumapol iti sa balay. Pinadas kong tinagsapol nga mga raw. Masadot ka kidi No sa anak lang agang kat sagpaminsan iti ilakok anatang ganikan. Lumangan tangata na mga. May kaano sampay lang Marigrigatan ako nga agsusuon iti bigaaw ka nagbitbit iti basket. Awan pa'y asim kanyak. Makauman. Ay, saan? Di ka maumuma. Wishat. Ay, Unay kan wishat. Makikigtuta.
kanyak. Love you. Apay, di ka pala na erwam kanya kaya wish heart. Ay, nayaw awanan tabisin ka. Kasla kayat kunti mapan maturog wish heart. Sarap kita yan. Intan maturog. Uray siya. Sa anak mo tan ama bisin wizard. Iso nga. Inta maturugan. Good morning, Uncle Chairman. Na. Ay. Good morning, mo't ka. Apa di ka nagpasada? Ay sana nang inisubli kong jalugan ni Mr. Akop. Nay, apay ngay. Anyat pagsapol mo ngay no insubli maun. Oh, masadot ako nagpasada. Makauman. Anyat ti makauma. Baso liyaw. Tayong patawid yung amin kanyak, tay taariyaw. Ay, sana all ay. Ang imanya ti basol ko dito. Ay, basta basol yung uncle, no? Aping agkakatatar tayo. Kastaman ka na kan. Di mo amo ti agulbod. Uray may sa ti kaanak ka nagibagay ti puno. Kwa, uncle. Imayak ta kwa. Anya day ta akwa. Imayak ta damagak la kumano adda simangpet nga ayuda. Anya? Ayuda? Wen, akin na adda ayuda di ore otangak pelaan. So katakto intun agsweldo ak. No, awaton ta ko na tanod. Anya? Ay, san ka amaw-awatan? Diretso man, ti kahit mo nga ibaga. Pautangan ta kiti 1,000 a pisos a pakitsendan bakit ko, uncle? Gwapo. Anya? Kang agaplaya ko na barangay tanod. Tapno adda pangalaki ti ibayad ko iti ipautang yaw. Salbag na di nga day na may saan nakit din. Ay, apay, anyaman ti tabtan na buto ba maun? Yaman ka anak ka na in love. Ni Anday. Apay, maday. Nagikat ka nun na driver ni Mr. Akop. Itasakit din ti karintaran na. Anya? Imutang iti 1,000 a pisos. Edi kwan, imbaga na matan ngaag-apply a barangay tanod. Tapno, adda pangalaan na iti pagbayad na ijay inutang na. Nagsikapan? Talaga asinikapan nak. Sa bagay, manumot laday jayin. Apag isua, takurang sa amot ti bilang dagiti barangay tanod. Wen, 5 dalaan katrumbangan namda kuma. Tapno balit 2 a grupo. Oh, mutlagayam. Kaanakam day jayan. Kaasyam mut ah. Anya nga, Chairman. Na-confirm ka din ti appointment ni Andy nga barangay tanod. Wen, mangrugin nga ag-duty. Ikam iti schedule nan. Ay, apag iso. Dapag-ong kan bat-og ti kadwa nga ag-duty inton rabi. Nay, hindi kiti sapay bayo na ba na barangay tanod mati pangipakuyugam kingkwana. Hamangan no awan mararamidan dan. Nasiglat dagi jay, Chairman. Nasigsiglat manan ni Anday. Pag-ong, bat-og. Kita niya ti panagan mo kinanday karag. 5, 4, aglag-lag to. Nalukmag at sisin na rin. Yay. Ino na, dyan may sa nga awan, ipos na. Wak, 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 sumaruno kay kanya. Ay, Sus por Mario Diyos. Josep. Nimot mildi day takas laubing nga agturong dito'y barangay office.
Ay, Nay. nagpuskol ti make up na, chairman. Anyat mapaspasamak kang kuhanan. Kunamutlan bulbul lagawin. Merry Christmas to you. Na, Merry Christmas to you. Ah, stop it! Umayak maki Aguinaldo, chairman. Mabayag pa iti Christmas. Anyat naknakan mon milday. Kasla kamatlag mauyungain. Awan nga rod karga to'y buksit ko. Yay, Damagin nyo kit din, onyat kinan ko. na, tatang. Kumarkaro ti samantong na. ni, apay kabos ita. Ay salbag. Anyat pizza ayang agpaisaw. Kabusan, chairman. Yay! Awan sa gayam ti kilaban dito yan niya. Inakijayan ni Nana Soping. Adulakit diti makilaban ije balayda. Yahoo! Na! Hay! For Diyos. Ang mga nukaungat ni Sufeng ay awagak. Tapno mapakadaan at ipapanimil di iti balay. Lagi masuntin na po. Mabsugak matlangan. Ilak ama kunti pangrabi eh. Ay, Milday, di mo pagsasarunon ti agisubo. Di mo makabol na iti silsil mo di tangiwat mo. Awan mo't kay nagaw mo di takilaban ka. Anya nga ay. Awan kay nagaw mo kung naklangarudan. Pinayadam ti agisubo. Ay, apo, kasimot na ito eh. Mabisin launa yun. Mabisinak una yan. Sana bali. Ado tay linutok itay bigat. Ta inlak am konti pangaldawak. Ni. Nakalukat ti balay. Addan samot nakastrik ngagtatakawan. Ay, dakas na ito yan. Adda tao di ta kusina. Ay, ang mga nuad armas na. Ay, sino ka nga adda di ta kusina? Ay, isisak bayaw. Oh, mga datan. Ni Anday. Bayaw. Salbag. Kinalong nantay pangaldawak. Ay, kasta aya. Ala, bayamon kaka. Ibagak kini gusteng inton sumangpait. Anya? Uray je balay dala kay tinok. Ada nagkalaw. Sige. Ay, sus ka babae ng tikastoy. Ay, wan kakasak ka. Sige, bye. Anya tikastoy. Ay, anya na kita na mararamin. Mga ibabain da talagan. Ay, Oh, imbagtadakan ko, Steng. Apay, kasjay da ka dilatan. anya akas jayda. Sino? Jay ka anak anang ikabalay iti kapada na aplas may nose. Daan dekan milday. Kasjay da ka dilatan nga kalkalaw. Ay, parikot ko nga raw. Kauawag ni kakasaka. Nakisap ka na o dahil linuto na nga adobo a karnit baka apang malimanda kuma. Anya? Kat uray ka no iti balay da ka katino. Nakalong mo di pang rabyanda kuma at tidda dahil daw. Nakisap ka na o. Ultimo kilaban. Ay, sus. Kababahin pa yan. Nagijay at dua ti maatap. So apagawin mo ni Ilocos ni Anday. Uncle! Na. Uncle, umayak man! Apo. Imbag tayo sudaydan. Ay. Uncle! Na. Umay kami kanuis heart ko. Na. Ay, limpyo dan sakit day. Ay, siya kung timang pastor ka na kwada.
Ala, sumrek kayo. Da kayo nga gwisart. Thank you, ante. Thank you, ante. Nay, nakiuraga kayo na sabat, ante. Nadamag ni Wishart ko ang nakiuraga kayo. So nga, umay kami kanong makipangan. Wan, naimas ti si Damay, ta lauya karnit baka. Ala, aglayon kayon ije kusina tamangang kayon. Ibusin nyo jelinoto ni Auntie Josephine. Yay! Mabsog tamanan. Gustay nga, apay. Bayam tagbusog da. Uray talasdan. Mabsog dagiti mangalong. Anyan. Mangalong tinatagtagainop ko. Domi, mabali namin. Naimbaglakit din. Tanagawid kami adagusan katagatugangag. Kunak lang nung makichika-chika manan. Maibayagak nga manguray kan kuana. Nuadda ko maniro sa akadwa ni nanang. Saan ako na para sukon no kasta nga adalwalwanda aminatay iti kabaranggayan. No nakichika-chika, ay sigurado. Dandan ni alas 12 man siguro ti awid may. Ay, nang ronan o last night jay malamlamayan. Ay, maturog ak adagosan. Tanay, nagsasaro nun tipuyat ko. Gapot pa ng suksukon ko kanikatugang at asupeng. Ay, isumot nga minan ti mangilid, lider kadagiti lumulwalo. Radda ko man ni Rosa. Isukuma ti kadwa ni nanang. Baturog ako na. Narigat ti kanayo na mapuyatan. Tanay. Gundawaya mo ti maturog. Kaslakon ko na ti anghel ti lagwardya. Paturog at atalagan. Lakay. Nay, papanamanan. Minalambla katarmuar kan. Papanam, aya. Inak aglualo sa dinupay kumat papanak. Amumot amin nalam amapanak aglualo iyan natayan. Da kami kadamarisak ka ti leader, dagiti lumulualo ita. Apay, kaano aya ti tabon ni kakamayang? Di pa'y amo, taur urayan na pa'y anak na ngagapo iya Hawaii. Tay puraw ti asawa na. Wen, puraw ng Amerikano di asawa na. Kasla putot ti negro, dagiti anak da. Wunan niya. Malagip kundi jay. Nakapurupuraw ng Amerikano ti amada ng pasig met apugot dagiti anak da. Anyan ta ko ng apugot mo't. Nangisit ko ng kadlatan. Sumod lang iso. Takasla putot nga rod mati negro dagijayin. Ay, nagsao ka man ang nanakay. Mangintriga ka man ngatan. Sige, mapanakaw. Tadjakot maladaw. Ang mga nada masao dagiti kakadwa ka leader itilwalaw.
Magkape kayo pa, pada ka babakit. Aday, makapabisin mo ti adlualaw. Makapabisin mo ti sao-asao kunayon sa. Huwag, Maria Ariang. Ala, tulungan kayo nagiwara si Timerienda tanay. Awamot na kita agtutubo dito para waras. Hinton maminsan, isapsapa tayo ti umay kakadwa. Tapno, saan tayo unay amarabian nga agawid? Da kayo launay, Maria, Kurapya, Kansantang. Agpapada kayo na balaw. Imbis ang masapsapa kayo, tawan lala kayo ang mangingaw-gawid kada kayo arumwar iti sardap. Agam baliktad ba't? Agkukuntes kayo mutlaki din na maladla daw. Takasya daw, pirmi ta arjud yaw. Apo, niya kan aya, Maria. Nagpapadaan yung mutlaki din. Da kayo lat maururay no kwa. Nang runagan ka, Maria. Gagangay iti balasang manen inaariyang. Agpapintas mo't basit da tao. Bareng adapay mo mapatalyaw dito. Ay, aguli magkayaw. Ay, aguli magkayaw. Na, awan bibiyang men, nagpaaram kayo pa'y. Ngam isapsapa yung mati agrubwat, kan umay tadikat da kamin akabakatan nyo ti mangururay ka da kayo. Mala, agmerienda tayo. Ay, na-istrikto ka launay mo't a leader, inaariyang. Kawaman la konsiderasyon mo, may. Di kay kaagiaman, tada kami kakadwa yung agluluwalo. Ala, husto daytan, Maria, kumari Ariang. Agkapitay kit din tanay, tumanggan ti rabe. Ay, may mayat pa'y. Kahit ala, tapno awanan ti adupay asao Maria, Kurapya, Kansantang. Uray saan kayton nga umay, ta saan da kayon apagkatangan nga urayan. Ala, saan kayon nga Greekyar? Kinaawatan tayo ka, di ta kababain. Intun ko nawanan ti mangayab kada tayo nga glwalaw. Ay. Narabiyang ka manan, nasimbang pat. Ay. Nita lualo ti pagpuy-puyatam. Kita man na kita matam. Kas kalagmat-mata na tuwato. Tagbulbuladan ka piti ka pupuyat mo. Day, nakaadu ka na, Agusteng. Pagsawan nakmamat. O, di agsaw ka. Sana para kada kami alumulwalo, dahito pa nagrabrabi imi itinatayan. No kasto nga damatay akabaranggayan. May sama tapan nakipagrik niya itinatayan dagitoy nga aramidan mi lakay. Kan siyempre, pan nakikaruban para ken ka kapitan ti barangay. Ay. San kidain? Asawa na kapitan ka dito nagbugsutan. Sika kumaati masansan makita ti mumulagatan na ginatayan. Malahos ton, maturugtan. Wain. Kat, anyat insangput mo ngay. Kat awan anya kumat isangput ka. Wano, baybayadan na kayo ayating kay paglalwan. Saan Apay nga ngagpabayad kami kat tulong mi nga runday jay. Ilolwalwan mi ti kararwa dyan na tay. Sa bagay. Depende ka na giti kakadwa mo da. Amang di ka nagsaaw. Ala. Intang arod maturugan. Nang kaugyayan na ya. Kat natural Agpakandamot na walpasan tilwalaw. O kat sika nga nangan kaan. San bay? Tarurayin ka nga raw. Dayta. Daytantay ko nakkat. Isu sursurun ka. Or-orayan nak amangi dasar itik kanam. Anya kamutan. Inlotuan ka lang arudan itik kanam. Sakbay anapanak naglalaw. Taamok amarabyan kami nga agawid ka dagiti padak alumulwalaw. Ngam apo. Halawan, wanan. Sumanao ka manan. Ngalain ka ngarud mga nan. Ay aguri ka. Igaon ka manlangan itik kanam. Hey, suman. Ay. Nagrigatin ayah. Mabagaklatakan ni Sufing no kastoy arin nasunan.
Nyekan. Mayak man duming. Maburi nga kay balay. Tamok ngawan man ni nanang yon. Ta mapandamanen aglualo. Nay, di mo naitabo ng jay senior citizen nga ilolwalwanda. Naitabunin aday di kakamayang. Ngam na tayo ni bakit ariyang asigo na kakadwada nga aglulwalaw. Aywan. Nadamag ko di na minsan ngal daw. Stroke ka no. Inlayon nagayaman. Muin. Swa, di tuyak pa labalayaw. Ay, naspa. Maitantan man tay panagsurat ko nakastoy laan. Sige, tatang. Ilad yo lang dita sofa. Iturog yun no iso. Ay, agyaman na. Maituloy ko ti sursuratek no ilad nandita sofa. Ket maturog. Nay, apay nga gusto kayo umutang, tatang? Dagangan kayo? Ay, iyon ko ti electric fan. Ay, saan? Masahyan nakman kit di baro. Whole body wine. Ay, sos. Nalpas. Iruge iti saka. Ipangatom aging ga iti ulog. Ay, alan na, nasakit ti bagbagik. Iswa, masahin nakman. Lalaing amuan. Wan, tatang. Ay, mapasubo ak ngagmasahe ta. Awan malpas kon a manuskrito. Aday ta. Nalpasan, tatang. Nalpasan. Wen. Naiturog yung mati, panang mas masahik kada kayo. Nakaginawa. Kasano nga minaya, makmaktangan da tao. Nay, anya ayati pakakit-kit tangan niyaw. Ay, siyempre, uri agtug-tugaw la da tao yung opisina ti barangay no kwa, ay makabanog mat. Makabanog apang panunutan dagiti kakadwa, adi man la sumidaw yung opisina, nga oray no to kadangagyote. Day talaka na, yun ti pakais-istresan niyaw. Bay-bayan nyo latta idan. Saan mo't amabalin nga okay latta aminan. Masapula kidagan idasag paminsan. Ay niya turasan. Danda na la 7 na. Nini. Napaot mo't nga ron ti panang masahim kanya ka. Sige, gawid akon. Ang mga numakaon una ni nanang yung makasangpet. Sa balin tuman na rikyaring. Anya? Ay, agrik-rikyar kayo kung nanang. Saan mo tunay? Sige, nagawid akon. Itay kami kumapay ang dimagas kami di balay da kurapya abalo. Tadimot ngamin nakaumayan. Pinasyar mi mad. Napaya din nakaumay. Nag-absent, Mike. Na-stroke. Anya? Ne. Shot stroke kada kayo alumulualo. Stroke timpatay day di mayang. Sana stroke mo't ni kumarim nga adiyang. Sa ita... day tanga road. Ay. Di dala ngamin agan anad. Sa bagay ako. Panawin damot nga tanatan ay manumot ti taw-tawendan ay San nga ta aday ta panaglulualo yo ti makagapaw? Anya? Siyempre, mapuypuyatan kayo.
Banog kayo mo't amagmag na amapan iti ayan ti ilalwalwan nyo. Ay siyempre mapuyatang kayo, mabanog kayo. Mabalin nga da pa ka inaigan dayta. Saan nyo mo't nga ipanamin na pigsayo dita Ah, No medyo adayon diyan tinatay di. Uray sa pain nyo ti mapan. San mo tanas ka na rabi iti panyo pa naglualo kay? Nguyn, napagsasaritaan mi daytan. Okay, kumusta ni Kurapia? Ay kat, bareng ano sumaya at tiriknanan. Ipanda ka no di ospital, enton bigat. Ay na, bareng no sa nasumarno ken ariyang. Aniya. At kasano nga kakadwa alumulwalaw. Awan pa'y matete kadwa tayong aglualaw. Ay, wun nga raw. Anya ta orasan? Ay, apay nga tan. Anyat da pasama ka ni Kabsat Santam. Dayta nga raw. Awan mo't nga raw pakaamuna no saan nga umay. Ay, di lang nga raw dun makaumay ni Kabsat Kurapia tagsakit. Sa di mo tun umay. Manutay lang nga aglualon ngay. Manang sufeng. Dayta nga raw. Tamang pa anala mo't dayjay. Manipod ng bagbaga idin ni Mari Aryang. Managsapa mo't idin. Ita, tanimot tan Mari Aryang tilwalwan tayo. Agab sintkit day. Wala, anya ngay. Ay, urayan tayo latan na. Maladaw lang ata. Wan siguro, urayan tayo labitan kakadwa. Inalo mo lualo. Ah, Nanin, Na. day tamo kayo. apay dumeng. Ay. Binaundak nga umay dito. Ta ipakamo kasanyo kanon nga urayan ni Ina Kurapia. Akadwayo ta intareda iji ospital itaylaang. Anya, Anya? day. Apay ka na ano aya? Nagatakin sa di angkit na. Ay, San ka no makaangas? Ay, sos, amang ano, kumamaakamot na palamayan. uray mo dita ako namon Maria. Ay, sorry. Ay, apo, tila malablabid ko. Ay, Yan. rogyan nyo kanon ti aglalo. Kat agawid kayo kano adagos. Anya, nakunamot iti dayta. Bilin ni Chairman Gusteng. Anya? Ah, Ay, anya lang. pilin na ti kasta. Wananang, ikanyo kanumot iti panawen ang makain na nadag iti bagbagiyo. Ah, Ta mga no agsisinurot kayon kat di yun ton mailualuan ti bagbagiyaw. aniya. Ay, awanan. Impan na kanon. Sino tinapanan, tatang? Ay, Ni bakit santang inunaan nan di bakit Kurapia. Anyan? Agsasarunon sa matandag iti lumulwalaw. Imbagamon. Ket dayta ti kunkunak na nang yo. Imbagla ko man, no adda ni Rusa akad kadwana, tadamang kita kengkwana no kasdi amarabyan daunay. Agsasarunulat tangarod ti lulwandan Sakit aggiddanan da ina Kurapia kan ina Aryang ama ilwalwan. May nustudan. Manulangin na nanang yo anabatay. Agsaksakit mo't nga rodan ni bakit Kurapia. Dwadala lider na. Kaduam to idan duming. Anya? Ay, aglualo aktumot Ay, kapilitan na. Tadin samot ka dinanang yun, ti sumardeng aglualo. Ay, nungay, umay kayong tumatag. Talo tayon kadananang amapan aglualaw. Anya? O, saan nga ta anasay-sayaat? Tapnodwatan ton akad-kadwa ni nanang. Bakit? Nadaman na tayo. Asino? Kano ka itabtabo na kumari Aryang kan Kabsat Santa? Wen, talagang agsasaruno manen. Senyor mo't lakadwa tayo. Adwo tayo mo't ngaminin na senyor. Upati laklakay ngam da tao dita. Ama balin na sumar sarunon tupay.
Aguray ka, asino man ang ayatin natay. Ni pilar-pilat. San unay nga aktiba kamang ti asosasyon a senyor. Ay, kasjay. Ay, wan malagip kon, ni pilat. Nagkut-kutong dayjay. Adda ka no sakit na. Natayan? Nuwang ka no? Ay, sa bagay. Di pala ka no napanalawas ng umuumbal ako na di anak na. Imbag ka tayo nun unaan pala da kumari aryang kan kabsat santang Agiin nunan sa paikid din nagitimayat tamatay. Ngam ni. Notihig kunam. Kat si kanti leader amang ilwalo ka nagitimatay. San pa'y sufing? Na, kitalaga mo't asaanay. Alman nag-ayat ag leader dita. Ngam kastan sa ti amo ni Mando nga asawa day di ariyang. Ay na, wan planok akastala kay. Ay nasaya at mo kasta ti kuna ni Mando no namnamaan na. Isunti mangirugi ang mangilwalo ijen natay no kayat na. Ay na. Umuna apan nakailwalo na. Ay takanungal daw kay. Ay, pay sutay kunadan. May ibos kami, iti grupo mi alumulwalaw lakay. Da kami lakan kumari Maria tinabat-batay na si Bibiyag. Iso nagtulag kami. Ag-retire kami. Mas dawak man kakadwa. Awan mata bakit supeng kan bakit Maria leader tayo nga aglalo. Nag-retire ka na ma. Mang Mando, saan da kanon nga umay aglalo? Nag-retire na ka na. Ag-retire da kanon. Anya? Ay, kunada, sumublat kayon. Sige ama, mapanak pa'y. Indanon ko la tibilin da. Ay, kastaya! Ay, good! Gundaw ay kumat ngarudan nga ag-leader. Wan ama, sige, panawan kayo pa'y. Ay, kakadwa! Aglo-alo tayon! Syakitan ti leader yaw! Iso abaliwan tayo, tidaan nga estilo, ti panaglualaw. Mati baya-baya tayo kaya ma, mati. Ay, adain sa ganak abaraw nga urnos ti lualaw. Excuse me ama. Tagay ang bilin. At bilin day di inang may sakbay anatay. Saan na kayat alwalo ti may pangrunay ti lamay na. Anya? Di na kayat ti palualuan. Wan, ama. Ay, saan mo kiti kasta? Sa bali ngamin ti relihiyon may. At danto may agserbisyo akam miyembran may ije kapilya inton madamdama. Awanan ti luwalo. Kung addan day tay hinayran mi ako makahansyon iti lamayan. Iso nga awanan ti luwalo, ama. Anya! Salbag! Alalya. Ay. Nag-retirean, dagi jay lumulwalo.